Cvetni pozdrav, dragi baštovani. Kiša, jesen, neko bi pomislio da nema mnogo rada o vrtu i ne zna se kako se dekorisati prostor. Evo da propričam o tome koje ideje možete dobiti, kako možete urediti prostor i ako nemate dvorište, odnosno ako imate samo neki predulaz. Pogledajte ovaj video do kraja i ne samo to, nego kažem, ko ostane do kraja imaće mogućnost da vidi video i prijavi se i dobije besplatni katalog vrtnog bilja u kome ima preko 300 fotografija i mogućnost da vidite kako koja biljka raste i da je bolje održavate, a samim tim da vam lepše bude dvorište. Dragan Sajić, ovdje već 30 godina se bavimo projektovanjem, uređenjem i održavanjem zelenih površina i u početku je možda mart bio neki prioritetni mjesec koji mi se najviše sviđao, možda mart, april. Tad je nekako sve bujalo, sve kretalo, ali ne znam da li to s godinama ide, ali sad kako vreme prolazi, sad mi se ove boje jeseni sve više sviđaju i sve mi više odgovaraju. Ako imate prostor ispred ulaza, na terasi i balkonu, ne treba mnogo mjesta da napravite taj jesenji dekor, jesenji izgled prostora. Mi smo uzeli zemljani keramički sud, veliku ukrasnu saksiju. U nju smo stavili bršljen padajući, heuhera, jako lepa lisno-dekorativna biljka i ovaj kalemljeni bor koji će dugo godina praviti onako lep izgled. Sporo sve raste, a već sad kad su posađene biljke jako lepo izgledaju. Tako da pokušajte da se igrate sa bojama, nemojte mnogo razmišljati o tome da li je neka biljka zimzelena, da li je listopadna. Svaka biljka u određenom periodu daje najbolji izgled. Trudite se da ukomponujete više biljaka tako da ćete tokom cijele godine imati zanimljiv dekor. Ono što još želim da napomenem zašto u jesen uvek su zanimljivi ovi plodovi jeseni. Ove ukrasne bundeve, to mogu biti i kukuruzi, razni drugi plodovi, jeseni, duleci. Tako da sa tim dekorima, znači to nisu biljke, možete jako dobro urediti. Čak i suvo lišće je deo dekora. S obzirom da nas jesen asocira na opalo lišće, znam da, na primjer, u Americi imaju veliki garden centri, imaju pakovanje kesa sa lišćem, razne boje crvene, pa tako neko ko nema drvo pored sebe može uzeti, kupiti tu kesu lišća i staviti negdje pred ulaz i tako podsjetiti i urediti prostor i posjetiti sebe za to lišće. Inače, uvelo lišće može biti jako dobar i kompost, služi za, kao kad se pokupi, može biti kompostirati se i dobiti kvalitetno organsko đubrivo. Pored ovih biljaka što sam napomenuo, na primjer jesenke ili hrizanteme, to su svakako biljke jeseni. Svih znaju kao biljke jeseni i vrlo su izdašne sa cvetom u ovom periodu. Da li ovakve boje tamnije, evo pogledajte kako izgleda bela boja pored elvudija četinara, stavljeno u saksiju keramičku na ovu metalnu stolicu, kako Mina kaže, ona stalno je aktuelna, deo dekora koji znači ne služi kao stolica, ali služi kao deo dekora. Tako da pojedini predmeti mogu biti način kako ćete nešto da dekorišete. Druga saksija sa berberisom, Berberis atropurpurea nana, patuljasti berberis, pored njega zelena spirea. Sve su to varijante koje možete kombinovati, evonimus. Da napomenem još za hrizanteme, ono što je karakteristično, pitaju kako da posle održavaju. Kad kupe biljke, kažu da im često propadnu. Ono o čemu sam govorio, prvo što treba da vodite računa, da li je kad kupujete biljku, vodite računa da ispod biljke nema mnogo tih žila, da jednostavno je saksija čista. A to znači da biljka nije stajala u podlozi i odatle uzimala hranu i vodu i onda će šljonuti. Ovako kad je
saksija čista, kad nema tih donjih žila, to znači da biljka je lepo gajena, lako će podneti ako je držite negde pred ulazu gde želite u saksiji. Kad precvetaju biljke, to može biti bilo kad, za mjesec dana ili pre, zavisi od vremena. Kad biljke budu precvetale, onda ih posadite u zemlju. Ono što je vrlo bitno za njih da bi naredne godine bile tako lepe, to je da morate negde početkom aprila, sredinom aprila da prođete i vrhove hrizantema pokidate, da bi pincirate, takozvano pinciranje, da bi došlo do onako bokorenja, da bi se napravio ovakav lep obliž bun kao što su sad te biljke. Ako pustite to ne uradite, one će onako ištrkljati i neće biti tako dobra forma. Sa tim pinciranjem jedino što treba da uradite i vama će svake godine jesenke, hrizanteme biti odlične. Tokom jeseni će napraviti tu željenu formu i to samo uradite jednom u proleće. Nemojte stalno pincirati zato što ćete izgubiti te cvetne grane ako to radite kasnije. I evo onih žardinjera što smo i prošli put sadili, dovoljan i lep izgled za predulaz. Evo kako u korpi od pruća jedna jesenka može dati lep izgled. Tako da mašti na volju. Trudite se da taj prostor onako sa nekim biljkama uradite, kažem, lepo i raspoloženje, a i mnogo lepši izgled. Ovo lišće što nismo čistili sad je baš potpuni deo dekora. Ide jedno sa drugim. Ove jesenje boje, crvene boje, jesenje boje, boja jeseni, kako bi rekli. U saksiji možete staviti ovaj malč, mnogo će vam pomoći da ne raste korov, elvudi. Zanimljiva biljka, posebno kada je mlada. Da pogledamo i drugi ćošak, da tako kažem, ulaza ili drugi deo. Viole, ljubičice, dan i noć. Puno je naziva za ovu biljku i stvarno biljka koja sad u ovom periodu i sve naredne godine do juna, jula i visokih temperatura bit će potpuno u cvetu. Ima ih više vrsta, da tako kažem, zavisnosti od veličine cveta. Od potpuno sitnih, onih krupnih, padajućih. Tako da to birajte. Nisu one najkrupnije, najupadljivije. Naprotiv, ove sitno cvetne nekako budu najviše cveta izbace i budu najdekorativnije. Kombinujte, ako su ljubičice svetle boje kao što su ovdje kod nas, onda pozadina budu jesenke koje su tamnije boje. Također i nešto od ovih biljaka u ćupovima, ileks, zimzelena biljka, sporije rasta, ali dobra za žardinjere, baš zato što sporije raste, može dugo godina uspešno da raste u ograničenom prostoru, saksijama. Kombinujte, tu je više biljaka, ne bih da nekog opterećujem ne morate, da tako kažem, kopirati, igrajte sa tim. Par biljaka će napraviti jako dobru kombinaciju. Evo, na primjer, samo da pokažem ovaj deo aranžmana koji smo nosili prilikom snimanja šarenice, na primjer ovaj sedum koji onako prepada, padajući ruzmarin, gaura, ova šareno-lisna, to bih nazvao jedan onako, pored toga što je dekorativni, aromatični i jestivi poklon može da bude. Ovi padajući ruzmarini jako lepo, mirisni, aromatični, tako da je to mali, evo, u ovoj gajbici onako može biti lep poklon, a pored toga ako imate terasu može stajati, lepo mu ukrasiti prostor, tako da ne morate biti opterećeni time da li imate dvorište ili nemate. Uređenje prostora može biti unutrašnje i spoljašnje, tako da kad jednom uđete u taj svet i počnete da razmišljate o tome, pogledate šta ima, šta možete da nabavite, daće vam jako velike mogućnosti. Zato smo između ostalog i Garden prodavnicu, Garden RS pokrenuli baš zato da ljudima omogućimo da ovako vide biljke, poruči i dobiju na kućnu adresu. Evo, kiša nam nastavlja da pada, ali to je u jesen normalno. Pišite o čemu da
snimamo, podelite drugima, budite hortikulturni. Cvetni pozdrav! I evo načina kako da se sami prijavite na katalog vrtnog bilja. Ispod videa u ovom tekstovnom delu stoji link za prijavu. Kada kliknete na njega, otvori vam se drugi prozor gde treba da upišete vaše ime i treba da upišete vaš mail na koji će stići formular koji treba da potvrdite. Kliknete na ovo žuto dugme besplatna prijava, ali tad posao nije završen, tad je otišao pismo, ali treba da ga potvrdite. Otvorite vaš mail, dobili ste pristiglu tu poštu gde ukazuje i kaže da ako želite da potvrdite da ste sigurni da je to vaša mail adresa, idete na ovo zeleno dugme besplatna prijava. Tek tog trenutka kad kliknete na to zeleno dugme besplatna prijava, završili ste proces i kaže hvala što ste se prijavili i tog trenutka na vaš mail stiže katalog vrtnog bilja, link za preuzimanje. Uživajte!